angka keluarga tali seluruh pamasin po Allah Ta'ala natako masara ati atau angka masalah maragi hadapi natako masara ati tabaca pegaiwi tabaca lala sampajang ya ko pure tabaca patehe tapakoling ni namo ka 20 aka 50 pakoling inatay na mataru tapakoling tanang atita tu ya to tu janji na nabi na sabab watun na mati anak na nabi sang Ibrahim anak Arone mabicumopi anak-anak pekanjana takut mati we masara nyawana nabita maka turunlah surah ini sebagai obat kepada Rasulullah yan ang tupatan nang yan tinanabita yan ang kalakay palapa-lapa bacangi paangkat to tulakay macay na minre na liman na angka bacangi yan ang matinro-tinro na tabacangi tawar-warungang sarang atau iya ko matinro ko sidapena takande iyo ko sidapena do chilina tabacang tilawi baraka na kupong Allah Ta'ala dilembutkan hatinya yan iko anak ikaraway patadang ilimay o kuyase na sarana na paibaca na paiwarungang iya ko alam na sara o kuyarona corona sebelah kiri upasok ko jantun na supaya aja na matujo hati iya ko inaatay na supaya din na mabanta di na magala batungan na susay tomaton cede-cede mewa cede-cede cede mi podangnya serapa pibalin na